Ufike ngesikhathi esi-right, ufike ngesikhathi esi-right. Thunyelwe ngabadala, ngabadala. Ufike ngesikhathi esi-right, ufike ngesikhathi esi-right. Usually ngeke Select Africa TV. Wait, wait. Our King Nuwas with Select Africa TV, and we are subscribed by our Futhi Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Africa TV bafethu sikhona njengoba bengishilo simenyiwe bafethu sila into engijabulisa kakhulu bafethu la sibizwa abantu besifazane. Abantu besifazane hleze kuthiwa abantu besifazane abezwani. Kodwa into uthande ngilibonela abafethu izingane ezincane zinebusiness elihle lesimangaliso elijabulisayo. Nginesizwa lentokazi bafethu. Ufike ngesikhathi esi-right. Kunengoma eshisa ikhotha abafethu ekhona. Bafethu angibingelele nginamukele la kwi Select Africa TV. Siyabonga kakhulu esimalini umuntu kaNtombela lo ovumayo nobingelelayo. Hello. Sanibonani uThofo from kwaMashu akagoge. Thofo mfethu kumnandi kudele namhlanje bafethu sifikile la simenyiwe ingane zakwethu kuhle ngendlela esimangaliso. Ungathini ngalo mcimbi esingawo la before singene nje kuningi umcimbi esingawo la namhlanje. Lo mcimbi lo muhle kakhulu njengoba dusushilo ukuthi wenziwa abantu besifazane and uyabona ukuthi uthando olapha phakathi kuya socializewa social link iliyazisho negama so wonke umuntu sesibonene nabantu okudala sabagcina so we busy socializing and kunama business sephumile khona la yes azokwenzeka but ke siyajabula ukuthi basimemile nathi sibe part of this lo mcimbi wabo. Brazo sure abantu besifazane into esinothisa kakhulu besithe masikhuluma lento abantu besifazane abezwana kodwa namhlanje sibona abantu besifazane abesihlanganisa singamajida besihlanganisa ningabantu besifazane. Ungathini mfowethu kulezi ingane ezenze lento namhlanje? All the best and ngibafisela yonke lento enzakala la iqhubeke ibe kanje kodwa ke ngaphandle kwethu angithi nesithathe njengenhloko yabo so thina if singaba ilabantu esizokwazi ukuba protector kwizinto abazenzayo sibabonise mangabe mhlambe khona la ekuthize emathize size if abazwani singenelele nathi sikhuze sithi hayibo lento yinhle kungani izophazamiseka ngale ndlela so konke abakwenzayo kumele sibabambisa sibeseke naso sonke isikhathi senze sure ukuthi yonke into eyenzakalayo ihamba ngendlela. Babukeli be Select Africa TV into engijabulisa kakhulu bafethu labantu enginabo la abantu ebenza imangaliso. Kunengoma enkulu ke bafethu ephumile ngale kwethu emnandi ngendlela esimangalisa. Asixoxe bafethu ngiqale ngaphi mama? Asiqala ladies first. Asiqale ngala. Ingabo vele lento. Ingani bafethu lento? Ithi ngoma ufike ngesikhathi esi-right uthunyelwe abadala. Into iyayifike kunomuntu lapho ushayeke empilweni. Yes. Uphuma ungena but khona lo muntu okafike nje impilweni yakho ethi khaxa noma kuyinto okade uyifisa mhlawumbe kwabanye ngibona la ku TikTok abanye baveza izingane mabenza le challenge so shothi into ekade ayifisa umuntu ifike ithunyelwa abadala ifike ngesikhathi esi-right leyo ngane okanye indoda okanye ingane okanye mhlawumbe umsebenzi yes ingoma ithi uthunyelwe abadala ufike ngesikhathi esi-right. Omunye aposte isipho athi mhlamba poste uthando akade lilangazelela athi lokho ufike ngesikhathi esi-right so le ngoma nayo iyazisho ufike ngesikhathi esi-right nengoma ifike ngesikhathi esi-right la abantu khona bedinga khona lento esikhuluma ngayo yabona. Bafethu sayini neminyaka isendimeni yomculo angaze nigeje hleze bafethu serious guys hleze nenza into eyi1 bafethu emanifika nithi nikeza abantu umculo bewuthanda ingoma yeni trend ingoma zeni trend iphi imfihlo yeni? Mina ngihlale ngithi kubantu ungajahi ukukhipha ngoba usabe ukuthi zonyamalala emehlweni wabo ngoba uzogcina ukukhipha into ngoba ujabulisa abantu noma ufuna ukuhlala usemehlweni kubona kanti usuyaphuma esandleni uzama ukuthi wona uhlala relevant uma singakafika isikhathi sokuthi ukhiphe ingoma noma ungekho sure ukuthi le ngoma oyikhiphayo
izobajabulisa ama-fans wakho linda thola into ozoconnecta naye usho le nje uyiconnecta nami izoconnecta nomuntu oyifan yami lapha so ngaso sonke isikhathi kithi sibheka leso space sibheka leyo yonke into that's why must keep ingoma nivele nivume nethi hayi and siyavuma ngempela and vele ifike isikhathi esiright ngalesikhathi siwe silindele sivele sijabule siswami inyanga amagugu intokazi zonke zihambile zale emkhosini omhlanga ungathini ngale yonto sisi mina njengoba ngishiwe ibhasi Nkosi yami yes Sengiyajaha lahamba siyabonga ukuthi kusakhona izingane ezisayiphethe kahle namhlanje abaqhubeke belokho benze njalo uma singakafika isikhathi ungaka nje zibambe ulinde uhlale ngentombi uzofika lo muntu oright ngaleso sikhathi bese ke akujahwe ndawo ayikho bejahiwe ayikho abukeli beSelect Africa TV nginemalini bafethu la abantu abahleze benza 1 bafethu ingoma ephumile ningathini kubantu abantu banilandela kanjani bayithe ngaphi ingoma banisupporte kanjani bhuti wami ngicela uwashe ama page abe yigagu uyigagu kule ingoma iyatholakala kuzo zonke izitolo online ingoma nje uthi Malini Mamezala it's 2 songs okay Mamezala and uthunyelwa abadala so upiki kuya ngokuthi yes yeah kuma socials itholakala ku TikTok it's Malini Official SA Facebook say Malini Official SA and then Instagram it's Malini Music SA then most booker it's malinibookings@gmail.com yes utomdala asivale mfowethu ngicabanga ukuthi sizoyivala ngomuntu ngicabanga ukuthi seninesikhathi eside la emculweni 20 years 20 years Sure. and bengiseyingane mangilalela Malini ngithi wow bacula labantu bafethu kodwa ukubambisana kwenu kunomuntu olapha ekhaya othola ukuthi abantu bahlangana bahlukana bathi ningaze nihlukane bathi hleze nibambene yini imfihlweni bafethu kusihlale sisho lento le yabona mayizongihlonipha nami ngimhlonipha ukuthobelana nokumaza umunye ukuthi yebo uneconsi lakhe kodwa akumelanga ukuthi yabona lento ukuthi abekho abantu abaphila behlale bejabulile ngasonke isikhathi kodwa uma uzibona usephutheni uyangitshela athi unephutha la nami kumele ngibone ukuthi okay uma isengitshela kanje kusho ukuthi ake ngiyibheke ngoba nami uma kukhona into engayithandanga kuyena ngizomtshela so maningafehlelani nikhuluma kanje izinto zenu ayikho into enixabanisa yes nanini ayikho into enixabanisa that's why namhlanje sisabambisana nanokuthi akekho oyistar phakathi komunye akekho phakeme uma ukuthi ufika endaweni bona besikrimela kakhulu umdu asezibona ukuthi yazini kahle mina ngiphethe le so izona ezinye izinto ezenza ukuthi amaqembu ahambe ehlukane because umuntu uzibona ukuthi no but imina ngimise le group so izinto ezikanjalo kumele ziavoidwe ungaziboni ungathi uwena omise le group makuphuma wena shuthi sekuphele konke so iyona into nothando lento eniyenzayo ke ne respect nje badesha umdu iyona esenza ukuthi sibe la 20 years later ngeke nganidedele bafethu ukuthi uma sikhuluma ngemalini sikhuluma ngobani ake ningidedele nomuntu ngane zakwethu ngizohlala nginetheze ngane zakwethu nithi yefa ababukeli beSelect Africa TV bazoyenjoy asibanike yona lentsha but asiqale sibakhumbuze ukuthi siphuma okay ukuthi balele go umbete balele go umbete balele go umbete akekho umuntu ongeyazi athi ke laba ngiyabazi balele go umbete ngeke awuyazi mukeli beSelect Africa TV le ngoma bakhona ke bafethu babuye ngenonelisha ngiyabadedela ayikhale uthunyelwe ngabadala ufike ngesikhathi esiright thunyelwe ngabadala
ufike ngesikhathi esi-right, ufike ngesikhathi esi-right. Usually ngiye ngivale mase ngithi yazi nawe ngibona lokho baby. Hey, lalela. Nami yazi Ngibona lokho, baby. Lalela bafethu. Babukela la Select Africa TV. Bengihleli nentokazi nebrazo bafethu la. Bafethu ngijabule ngendlela esimangaliso ingane zakwethu nginihlonipha ngendlela esimangaliso ngithe mangikhula ngilalela kakhulu umculo wenu namhlanje ngiyathobeka manginani la ingane zakwethu Siyabonga kukhulu kakhulu ingane zakwethu nokwehla nje bafethu nize lapha kuthina bafethu kuyisibusiso kakhulu ingane zakwethu ngiyabonga kakhulu sibonga ithuba nathi bafethu babukela ba Select Africa TV ungakhohlwa ukusubscribe lapha enkundleni zokuxhumana nisilandele bafethu nisubscribe bafethu nisilandele ngiyaninxusa ngiyanicela Select Africa TV I salute thank you very much. Thank you. Thank you. Siyabonga guys. Siyabonga. Awe ma.